mirongo ine bya mbere biniga ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi. Ibyo bikubiye muri raporo ngarukamwaka w'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka, Reporters sans frontières, ku rwego rw'akarere. Iyi raporo yerekana ko u Rwanda rwo ruza ku isonga mu bihugu bibangamiye ubwisanzure bw'abanyamakuru. Temistokle Mutijima. Raporo y'uyu mwaka umuryango RSF w'isi itangazamakuru ku gitutu cya politiki irerekana ko itangazamakuru ku isi ryuganijwe n'abakabaye bafite inshingano zo kuririnda aribo abategetsi mu bya politiki. Ibyo uyu muryango ubigaragaza wifashishije igipimo cya politiki uvuga ko ku rwego rw'isi cyasubiye inyuma amanota 7.6%. Ni mu bipimo bigera kuri 5 ubu bushakashatsi ngarukamwaka bwibandaho. Ku Rwanda by'umwihariko raporo y'uyu mwaka y'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka irushyira ku mwanya w'144 ku bihugu 180 byakoreweho ubushakashatsi, aho rufite amanota 40.55%. Mu bipimo byose birebwaho muri ubu bushakashatsi uko ari 5, bibiri muri byo ni by'u Rwanda rufitemo amanota ageze kuri 50%. Ni ukuvuga igipimo kijyanye n'amategeko ndetse n'ikijyanye n'imibereho. U Rwanda rwasubiye inyuma w'imyanya 13 ugereranyije naho rwari mu bushakashatsi bw'umwaka ushize, ndetse rwatakaje amanota 6.5%. Raporo ya RSF yerekana ko kugeza muri uyu mwaka w'2024 abanyamakuru bafunzwe mu Rwanda ari 2, ikagaragaza ko nta munyamakuru wishwe muri uyu mwaka. Uyu muryango muri raporo yawo uvuga ko mu guha igisobanuro igenzura rikomeye rihozwa ku itangazamakuru kuva yajya ku butegetsi, Perezida Paul Kagame yifashisha amateka yaranze u Rwanda muri jenoside mu 1994, aho itangazamakuru ryakwirakwije urwango rushingiye ku moko. Uyu muryango uvuga ko nyuma yo gucibwa intege n'ikandamizwa rimazemo ibinyacumi by'imyaka, imikorere y'itangazamakuru ryo mu Rwanda iri mwiza inyuma y'irindi ryose ku mugabane wa Afurika. RSF ivuga ko imiyoboro ya televiziyo ifitwe na leta cyangwa se ikagenzurwa binyuze mu banyamigabane basanzwe n'abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi, naho menshi mu maradiyo yo akibanda ku biganiro bya siporo n'umuziki mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo. Raporo y'uyu muryango igaragaza ko itangazamakuru ricukumbura ridakorwa cyane mu Rwanda, ndetse n'abanyamakuru bagerageje gutangaza amakuru aboneka nk'agira ibyo anenga babinyujije ku muyoboro wa YouTube cyangwa se indi miyoboro yo kuri murandasi muri iyi myaka ya vuba bagiye bakatirwa ibihano biremereye. Umuryango RSF uvuga ko nyuma y'aho Perezida Kagame yongeye gutorerwa manda ya gatatu mu kwa munani k'2017, igitutu n'igenzura rya guverinoma ku itangazamakuru byiyongereye. Ukavuga ko ba nyiri ibitangazamakuru basabwa kwiyemeza gukorana na guverinoma, naho benshi mu banyamakuru bo bagiye bahatirwa kujya guhabwa amasomo ajyanye no gukunda igihugu cyangwa se kuba barwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi. Abatabyemeye uko nabo uyu muryango uvuga ko abategetsi bagiye bagira uruhare rutaziguye mu kubirukana mu kazi. Mu bijyanye n'ubukungu naho uyu muryango uvuga ko isoko ryo kwamamaza ari ritoya cyane mu Rwanda bitewe n'uko nta rwego rw'abikorera rukomeye ruhari rudashingiye ku ishyaka riri ku butegetsi. Ukavuga ko ruswa igwiriye mu itangazamakuru ndetse bamwe mu banyamakuru bagira ibyo bahabwa kugira ngo bahindure uko bakora akazi kabo. RSF ivuga ko imiterere mibi y'imirimo mu rwego rw'itangazamakuru ndetse n'igitutu kiremereye no guterwa ubwoba abanyamakuru bahura nabyo birimo kuzitira urubyiruko kwinjira muri uyu mwuga. Urwo nk'uko uyu muryango bivuga rurahitamo kuyoboka imirimo ijyanye n'inozamubano, public relations, ihemba neza kandi ntigire ingaruka nk'iz'itangazamakuru. Mu gihe ibindi bihugu byo mu karere raporo igaragaza ko byagiye bitera intambwe igana imbere ugereranyije naho byari umwaka ushize, u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyasubiye inyuma mu karere. Tanzania niyo yazamutseho imyanya myinshi igera kuri 46, ni nayo gihugu kiza ku isonga mu karere mu bijyanye no kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru, aho iri ku mwanya wa 97 ku rwego rw'isi. Uganda niyo ikurikira u Rwanda mu guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru, aho iza ku mwanya w'128 ku rwego rw'isi. Icyakora iki gihugu cyo cyazamutseho imyanya 5 ugereranyije naho cyari muri raporo y'umwaka ushize, mu gihe u Rwanda rwo rwasubiye inyuma ho 13. Kenya iraza ku mwanya w'102, Uburundi ku 108, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iza ku mwanya w'123. Urakoze Temistokle Mutijima.